Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kane tariki 27 z'ukwa gatandatu. Polisi muri Kenya yarashe ibyuka biryana mu maso n'amasasu ya kauchu mu gutatanya amatsinda mato y'abigaragambya bagerageje guhurira i Nairobi. Mu Burundi, urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe agomba gufungwa burundu, anacibwa ihazabu ya miliyari zirenga 22. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi n'ubuhinzi ryavuze ko abaturage barenga 1/2 muri Sudani bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa rikabije mu mezi atari imbere. Hari n'ikinamico runana muri ibi biganiro wowe na Jacques Niyitegeka. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Kenya, aho polisi yarashe ibyuka biryana mu maso n'amasasu ya kauchu mu gutatanya amatsinda mato y'abigaragambya bageragezaga guhurira i Nairobi. Umunsi umwe nyuma y'uko perezida atangarije ko yisubiyeho ku itegeko ry'imari ryateye impagarara. Ejo hashize kuwa gatatu, perezida William Ruto yahagaritse itegeko ryateje impaka zikomeye cyane ryari rigamije kongera imisoro mishya. Abaganga bavuga ko abantu 23 bishwe na polisi kuwa kabiri. Igice cy'inteko ishinga amategeko nacyo cyarangijwe. Inkuru ya Wilros mu ijwi rya Jacques Niyitegeka. Bamwe mu rubyiruko rwo muri Kenya bahisemo gukomeza kotsa igitutu guverinoma ya perezida William Ruto bajya mu mihanda, ariko ntabwo ari benshi kubera ko ari ikintu gishobora kubateza akaga. Urebye ibyuka bijyana mu maso n'amasasu byarashwe muri kino cyumweru, maze hakiyongeraho ikintu kidasanzwe cyo kubona abasirikare bari ku irondo mu mujyi wa Nairobi. Iyi myigaragambyo yatumye Bwana Ruto yisubiraho ku bijyanye n'imisoro kandi asezeranya ko azumva ibitekerezo by'abaturage. Ariko abanyamategeko bavuga ko abantu batumwa na leta bari mu gushimuta abantu bafite aho bahuriye n'imyigaragambyo. Ibi bikaba byibutsa cyane uburyo bwakoreshwaga n'ubutegetsi bwahoze ari perezida Daniel Arap Moi. Kugeza ubu ntibyari byamenyekana niba Bwana Ruto azagerageza gukora uko ashoboye ngo abanyagihugu bamugirire icyizere arwanya ku buryo bugaragara ruswa n'iseswa ry'umutungo w'igihugu muri guverinoma ye, cyangwa se niba azahitamo gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe akoresheje ingufu. Tukiraho muri Kenya, umwe mu baganga bo mu mujyi wa Nairobi, Kelvin Mwololo, yabwiye BBC ko azakomeza gufasha abantu bakomerekeye mu myigaragambyo nubwo bwose bakomeje guterwa ubwoba. Ntabwo banewe n'inzego za leta nabo bose bashimuta inshuti zanjye n'abanyakenya. Ntabwo bamfite, niba bumva bikwiye ko baza bakamfata, niba bumva ari byo ntibabikore. Ntabwo mbatinya, ariko niba bumva bidakwiye kugenda gutyo byaba ari byiza kurushaho. Nkunda amahoro, uko byamera kose hari itsinda ry'abaganga bandi inyuma kandi ndumva hamfite umutekano. Turi hano kugira ngo dutange ubufasha ku kiremwamuntu no ku banyakenya muri rusange. Urukiko muri Zimbabwe rwanze kurekura by'agateganyo abantu 78 batavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi muri uku kwezi baregwa gutegura ibikorwa by'urugomo n'imvururu. Bahakana ibirego. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yanenze ifungwa ryabo. Abategetsi bavuga ko yabaye mu byumweru 2 bishize nta ruhushya yari ifite. Ariko umunyamategeko w'aba banyapolitike bari mu kiswe Citizens Coalition for Change yavuze ko yari inama bwite yabereye mu nzu y'umunyapolitike Jameson Timba, nawe waje gutabwa muri yombi. Hanze y'urukiko, abashyigikiye aba bagabo baririmbye indirimbo zisaba ko bafungurwa kabone nubwo hari polisi nyinshi.
Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe yatsinzwe muri Pakistan yatsinzwe ubujurire bw'urubanza rumwe rusigaye rumugumishije muri gereza. Umucamanza yanze ubusabe bwa Khan n'umugore we Bushra Bibi bwo kuburizamo igifungo cy'imyaka 7 bahamijwe kubera kurenga ku mategeko agenga urushako mu idini ya Islam. Bahamijwe icyaha mu kwezi kwa kabiri cyo kudategereza igihe gihagije mbere y'ubukwe bwabo na gatanya y'umugabo wa mbere wa Madamu Bibi. Khan amaze hafi umwaka afunzwe ku byaha bitandukanye avuga ko bishingiye kuri politiki. Byinshi mu byo aregwa ariko byaburijwemo mu bujurire. Tujye mu Burundi aho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Guillaume Bunyoni agomba gufungwa burundu. Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe yanongerewe igihano acibwa amande miliyari zirenga 22 z'amafaranga y'u Burundi. Ku bandi batatu bari bajuriranye nawe nabo bagumirijweho igihano cya mbere bari bahawe cyo gufungwa imyaka 15. Inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru wacu Prime Ndikumagengero i Nairobi. Urubanza rwasomewe mu ibohero rya Gitega aho Alain Guillaume Bunyoni asanzwe afungiwe. Hubahirijwe iminsi 30 itegekanijwe ku rubanza rutorenza mu mwiherero. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse ubwiwe niwe yarusomye ni nawe yararongoye intahe yarwo. Yemeje igihano Bunyoni yari yaciriwe n'igisata ca mbere mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze, ariko uho hongeweko nuko ategerezwa kuriha ihadabu y'amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi 22 n'imiliyoni 713. Si ivyo gusa, sentare yashinze yuko haca hafatwa ibintu byose Bunyoni atunze atashize ku rutonde rw'ivyo yeretse sentare mu kwezi kwa gatandatu mu 2021. Gusa ivyo sentare ntiyavuze ivyo ari vyo nuko bingana, ariko mu rubanza Alain Guillaume Bunyoni yari yemereye yuko afise amatongo yose hamwe 20 yubatse canke ndimwa n'ingendeshwa zirenga 40 zirimwo izo kurima. Kuri batatu mu bo bari kumwe muri urwo rubanza bari bunguruje hemejwe igihano ca mbere cyo gufungwa imyaka 15. Rugitangura habaregwa bose barindwi, umwe wenyene niwe yagizwe umwere, babiri baciriwe imyaka 3 yo gufungwa bo ntibashimye kunguruza. Umushingwamanza Placide Katoto yunganira Bunyoni mu mategeko yavuze yuko bagifise intambwe yo kungururiza ko iyo ikaba ari sentare gasambura manza, kandi yavuze yuko bazoyitura. Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje wa mbere muri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuva acitse ku butegetsi mu 2020 gushika amukure mu kwezi kw'icenda mu 2022. Gushikaho Alain Guillaume Bunyoni yari afise ipete rya mbere rinini mu gipolisi cy'u Burundi, yari amaze imyaka hafi 17 yamari mu bibanza bikomakomeye mu butegetsi. Saa moya zirabura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 11:37 muri studio za BBC London. Mukanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'ako gato cyane. Ndi Prudence Njumva. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Tujye mu burasirazuba bwo hagati aho ingabo za Isiraheli zategetse abasivili batuye mu gice cy'umujyi wa Gaza kuhava. Abatuye mu gace ka Shejaja bari gusabwa kujya mu majyepfo ya Gaza ahagenwe na Isiraheli nk'ahantu hashobora gukorerwa ubutabazi. Abaturage bavuze ko ibisasu bya bombe byatewe mu ijoro byakurikiwe n'ibitero bya drone ndetse n'urusaku rw'ibifaru. Inzego z'ubutabazi zigengwa na Hamasi zavuze ko abantu bagera kuri 7 Ishejaya bishwe, abandi bikekwa ko baguye munsi y'ibinonko. Isiraheli ishinja Hamasi guhisha abarwanyi bayo mu basivili. Umujyi wa Gaza wabanje kwibasirwa na Isiraheli mu mezi 8 ya mbere yatangiye mu ntambara. Aho muri Isiraheli kandi no muri Pakistan muri Palestine itsinda ry'abarwayi 21 ba kanseri biganjemo abana b'abanyapalestine bambutse umupaka bava i Gaza bajya mu Misiri, banyuze ku mupaka wa Kerem Shalom. Abaganga bavuze ko bajyanywe muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu kuvurwa by'igitaraganya. Ni ku nshuro ya mbere abantu nk'aba batabarwa kuva mu kwezi kwa gatanu igihe Misiri yafungaga umupaka wa Rafa mu kwamagana Isiraheli yafashe Gaza. Ibitaro byinshi by'i Gaza byarafunzwe kubera intambara.
ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi ku isi ryavuze ko abaturage barenga 1/2 muri Sudani bugarijwe n'ibura ry'ibiryo rikabije mu mezi 3 ari imbere. Mu busesenguzi bwayo FAO yavuze ko Sudani iri guhura n'ibibazo bikomeye byongera by'ibura ry'ibiribwa. Inkuru ya Karikidane y'Iberitari murayumva mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Mu gihe intambara ihitana benshi ikomeje muri Sudani, abantu basaga miliyoni 25 bo bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa ryagereranywa n'akaga gakomeye cyangwa se ikikaruse. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi FAO rivuga ko ubushakashatsi riherutse gukora bwaryeretse ko aka ariko kaga ka mbere k'ibura ry'ibiribwa mu mateka y'iki gihugu ryashoboye kugenzura. Ngo hariho impungenge nyinshi z'inzara ikomeye mu bice bitandukanye by'igihugu hagati y'ukwezi kwa 6 n'ukwa 9. Hakomeje kandi kumvikana impuruza ku kuba igihugu gishobora kujya mu kaga gakomeye mu gihe intambara imaze umwaka urenga yaba idahagaze. Imirwano yadutse mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi b'umutwe witwara gisirikari wa Rapid Support Forces. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi EU na Ukraine byashyize umukono ku masezerano agamije gufasha Ukraine kwirwanaho yivuna Uburusiya mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Izi nyandiko zashyizweho umukono na perezida wa Komisiyo y'Uburayi Ursula von der Leyen, perezida w'akanama k'Uburayi Charles Michel na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ibihugu bigize EU kandi biri mu nama i Buruseli mu kuganira ku buryo buboneye bwo gufasha Ukraine hakoreshejwe imitungo y'Uburusiya yafatiriwe n'ibi bihugu. Noneho ni umwanya w'ikinamico urunana ni saa 1:19 mu Rwanda no mu Burundi. Ariko mbere yo kujya ku runana reka mbanze bumvishe kundi ushobora kumva ibiganiro bya BBC. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Noneho rero ni wa mwanya w'ikinamico urunana nari mbararikiye saa 1:18 ibiganiro byacu kandi ushobora kujya kubyumva kuri bbc.com. Duherukanye satungurwa no guhamagarwa na Lopez ari kumwe na Chris. Byarangiye bite? Hagati aho Leah yakiriye umushyitsi utunguranye. N'urunana. Ese burya niwe wakomanga gatana? Ni jewe da. Amakuru sereya. Amakuru ni meza. Ahubwo narinyobe umuntu nkomangiye muri iki gitondo kuko nzi ko nta bantu bajya bagenda iwanjye. Mvuye mu kazi ndibaza ntariko si uyu mwana utuye aha ntajya mpana mwaramutse. Nazagira ngo ndirwa mwaga sinkunda abantu ra. Niko kuvuga ntireka ngo usuhuze. Ni byiza cyane pe. Uzi ko hari ahantu ucumbika ukabona muhujwe n'amafaranga ubishyura gusa. Yewe na sori na rero suko tumeze. Abantu bacumbika baragenda ukabavandimwe bacu pe. Ni byiza cyane. Nanjye narabakunze pe. Nzajya za gusuhuze Leah. Ndabona nawe uri umuntu mwiza. Hari abandi bakobwa rero ushobora kujya gusuhuza uri umusaza nk'uko kwanje. Ukabona gukubye na zero rwose. Je ntabwo ndi muri abo rero. Nakira abangana bose kandi mu buryo bumwe. Ntiwumva rata. Nkunda n'ukuntu uri umukobwa utuje udasamaye nk'ibyateye. Murakoze cyane. Noneho na hano mu nzu yawe uko hasa haratangaje. Utuntu twawe tuba dufite isuku, turi ku murongo, dutunganyije neza. Mbese nyine umuntu yareba mu nzu yawe ntahahaga. Ko abandi se batajya babimbwirara.
madamu wawe sori nagenda aha kenshi yari atarabimbwira. abadamu se wagize ngo bajya bamenya kwitegereza bagenzi babo? ubu wasanga ataranakubwira ko wambara neza ukaberwa. Ariko si byo byose ubibonera he ko tutajya dupfa guhura Tana? burya nubwo ntavuga mba nkwitegereza. uzi iyo wambaye yakanzu ngo ufite ukuru karenzaho ka gakoti k'ikoboyi ariko ntugafunge ibipesu. Ndumva utangiye kunyiterera isoni Tana. yewe ubundi se yatashye amarike ahangaha koko? ese wowe ko narinzi ko wagiye guhinga uteye uturuka isori? nuko ye niyo mpamvu se bihereje umubyizi wo kuza kubwira rero ibyo yambara bikamubera n'ibitamubera. none se bibaye ikibazo kuba nciye aha nkamusuhuza? aha ntabwo ari ikibazo wo karama we. njyewe se kutajya umbwira ibyo ukunda ko nambara nuko ntabimbera ngira. niba uticara se uragenzwa n'icyonori? ka kana kanjye kamaze iminsi karwaye nari kubera ko nta mari ufite nyine ngo muheho ndebe ko namwondora. shisha kibondo se? cyane iriya ferega ni nziza, uzi ko umwana yinywaho mu cyumweru kimwe ugahita ubona impinduka we. ariko imana irankunda mukobwa jana pe. ejo niranywa icyaka nshaka ahantu nakura nayo icupa rimwe ndahabura pe, none dore iragoboye. none se mukobwa jana kuzanye udushashi 3 gusa yizane yose rwose ndashaka nyinshi. erega nubwo nakubwiye ko nyiha umwana ariko nanjye mba ngashaka. ko narabuze umukiriya se, natwe tumaze iminsi tuyinywa, iyi niyo yari isigaye. akira ngo amafaranga y'iyi ntwaye, noneho nuzane indi tuzavugana. muri mu biki mwababyeyi mwe? Fureka mu gitenge se shaka ndifata menye byari byo. niko mukobwa sha wowe na Honorine ko mbona mupfunyengeza mu bitege muri mu biki? Honorine ngo yararwaye inzoka, urabona ko ari umwana rero ntaramenya gusabika, yaraje ngo musabikire. oya mwingira injiji yewe, nabonye muhererekanya amafaranga na shisha kibondo. shisha kibondo? reka shisha kibondo se nabanye Honorine muciki. umva shisha kibondo nyiha umwana uyigenewe gusa, nabakuru bo ndabimamaze, none nanjye ngo najya kwitegeza rubanda. Honorine karame ufite icyaho mu gitenge, umbwiza ukuri kandi ntumbeshye. nyine sinakubeshya muga niyirimo. umva mukobwa sha ishisha kibondo ugurisha umenye ko ubwo mu mwana wawe umuti nyunganira mirire leta yamugeneye ngo akure neza kandi murinda kugwingira. erega wa muntu wemba mfite ibibazo. ngo ufite ibibazo birakemuka ariko igwingira ntirijya rivurwa ngo rikire. ushatse wakoresha ivi icyo bayiguhera kugira ngo urinde umwana wawe ibyago byo kurwaragurika, ndetse nawe wirinde guhora usiragira kwa muganga mu gihe abandi barimo gukora biteza imbere. ndabyumvise ntabwo nzasubira. uyu ugomba guhera aka kanya. subiza Honorine amafaranga ye nawe gusubize shisha kibondo y'umwana wawe. none se ko twamaze kugura ndamusubiza ifu yanjye gute? oya Honorine kugura shisha kibondo na mukobwa jana kandi uzi ko afite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi nabwo ni ubufatanyacyaha. musubiza ifu yo guha amafaranga yawe, ntabwo ubura ibindi biribwa bifite intungamubiri ugura ku isoko. nese ubwo mu bicuruzwa ku isoko ndagura iki gikungahaye ku ntungamubiri nk'iziri muri shisha kibondo koko muga? none se ko ugiye nta kintu ufashe nke? ndumva nta kintu ushaka mama. byagenze bite kuko kuva nimugoroba waje utameze neza? hari ikintu se Kirisi yakugize ko ari we mwari mwiriranywe? Kirisi nta kintu ntwaye mama, ikibazo mfite ni Lopez umwana wanjye. Lopez se yakugize ati? ejo ndi kumwe na Kirisi yarampamagaye, noneho ampamagara telefone nayicaginze ntayiri hafi, mbwira Kirisi ngo ninde umpamagaye ngo nandebere. nuko Kirisi yamenye Lopez? sinzi niba yaramumenye cyangwa ataramumenye kuko yarambajije ngo Lopez ninde, ndamwihorera mama. kandi mumva baramubwiye ngo namurebe? nyine yasanze ari Lopez. umwana wanjye kuko wagiruka kuba umwasama, ntubwo wari urimo gukora iki koko ku buryo utari guhaguruka ngo wirebere uguhamagaye? none se ko numvise telefone isona nari nzi ko ari Lopez umpamagaye koko mama. mana nyagasane we, ubu kuko Kirisi yamaze kumenya ko Lopez ari umwana wawe nye? ubu se kuko ntibirangiye hari ibindi? yewe sinzi niba yamenye kuko kubona uwitwa Lopez ntabwo bivuze ko yahita amenya ngo ni umwana wanjye, keretse niba hari amakuru yari asanzwe afite n'iryo zina rizi. noneho yabona ari impamagaye agahita amenya ko amakuru yari afite kuko ari agashimangira. turakwiyambaje Bikira Mariya mubyeyi mwiza, ukomeze uhuma amaso uriya musore, ibyo kuba umwana wanjye yarabyaye bikomeze bimujye kure. ijyaho iryo si ryo sengesho nsenga mama. ariko uzi ko ukenanye, none se urashaka ko bimenyanye? nibyo byamfasha akamenya neza uwundi we, yaba ari unkunda akankunda, yaba ari unyaga akanyaga,
bikarangira ariko sinkomeze kubaho nihishahisha. ariko se kukinanye ngo yaba ari ukukwanga akakwanga none ibaza kwanza ariko tukabura umukwe mu kirenga kirisi. umva ye none se kubaho nihishahisha nkaho nibye cyangwa nishe ibyo bimaze iki koko mama? ahubwo nuko ejo Lopez yampamagaye ntiteguye ntanateguje Chris bihagije. ubu ari gukora iki? umva ye mbana nese nkoresha ayo mahirwe yo kuba ampamagaye nkamubwira ko ari umwana wanjye umpamagaye Lopez. ariko uri igicucu hanyuma se bikagenda bite? akabimenya ko nabyaye mama. ariko subwo ibyo ni ibintu bikomeye cyane sori. bidakomera ni gute umuntu w'umugabo ava mu kazi koko aho gutaha ngo ajye waruhuke akaboneza kwa Reya? none se ntiwasanze nihagarariye muri saro hari ibindi badusanzemo? Tana ndakumva wavuye ku kazi nkureba aho gukomeza ngo uze mu rugo mbona bikatishije kwa Reya. yewe nabanje no kwibwira ko hari icyo ugiye kumubwira ugahita uza mbona amasaha n'amasaha birashize. birashize nta gutekereza kuza mu rugo koko Tana hasone. ariko urakabya wa mugore we urakabya pe. narengeje iminota 10. ese y'icumi y'ubundi ni ya gatiki umuntu w'umugabo rwose ngo iminota 10 uri mu rugo rw'umukobwa? none se uriya mukobwa aheruka kwishyura ubukode ryari? cyangwa hari wibwira ko iriya nzu nayimuhereye ubuntu? are we noneho wari ugiye kumwishyuza? ntamwishyuza se ahubwo nari mumereye nabi cyane kuko ntabwo numva ukuntu umuntu amara ukwezi atarishyura agafata no kwa kabiri nta soni afite. kabiri kangahe se wishyuza abapangayira? ko ye ko ari usanzwe mbakurikirana uyu munsi wasimbuye ute? none se ko mbona batangiye kujya bagusuzugura ntibishyure uragira ngo nterere iyo? cyangwa ntabwo uzi ukuntu aya mazu twabibasa tuvune? Tanazi rero reka twumvikane mugabo mwiza. kumfasha kwishyuza simbyanze ariko Reya ni icyitonderwa. afite iki se abandi badafite? ariko kuki uriya mukobwa ushaka kuzamurutisha abandi bapangaye yaguhaye iki? simvuga ko atagomba kwishyura urumva. none icyo mvuga ni uko atari wowe ugomba kujya kumwishyuza. jya umundekera nzamwishyuriza rwose Tana tubyumve kimwe. kubera iki se we ntagomba kumwishyuza igihe ari kwica gahunda twahanye? oya yewe ntabwo ugomba kumwishyuza Tana. sinzongere no kubona wagiye ahubwo tutazabipfa mugabo wanjye. ariko rero sinzi ikibazo ufite. tuzaba dupfa ko nagiwe se cyane? nzaba ngiye kumwiba se cyangwa nzaba ngiye kumutuka? Tanazi niba nkubwiye ngo sinshaka kujya kwa Reya mbabarira ubyumve kandi ubyubahe kuko mfite impamvu ikomeye ituma ntashaka kujya kwa Reya. sinshaka ko wikururiwe. impamvu yese kutayivuga ngo nanjye nyimenye nyine? ese ko utangiye kunkanga? ariko Tana tuvugishije ukuri umukobwa w'igitomati nka Reya uteye nk'igisabo ugiye ugasanga amaze koga ari kwambara wabigenza ute Tana? mpamvu wayafiri ongeraho amafaranga rwose makeya ngwiye mba nkubwire busho kuri ayo mafaranga nta n'igiceri cy'atanu nakongeraho. sinzi niba yo naguhaye nzayagaruza nawe ngo ndongeraho amafaranga. utayagaruza se? ariko uzi ukuntu ziriya hene zanjye ari nziza koko firi? cyangwa wagize ngo ni bwa buhene ba nyirabwo baba baratereranye bugahinduka imifupa gusa? ihene zawe ni nziza nyine niyo mpamvu ushaka guha amafaranga menshi. ariko kuri ariya nimba rwose utayemera pe ugenda wigwishize nta n'igiceri cy'atanu nakongeraho pe. mpa amafaranga rwose firi, mpa amafaranga n'ubundi ngo wanga kwiba rwose ateze ibye. ubwo ndaza kuzitwara ryari? nushaka kuza tugenda uhita uzitwara. simbona abakiriya bataraba benshi gusa iriya sekurume yo rwose ntabwo yitwara yose firi. oya nkuko nabikubwiye ntabwo yitwara yose rwose. none se ndatwara igice cy'ihene? ziriya hene zaratuvunye firi. ngomba kubanza nkisana rwose ngiye n'abanjye tukumva ko tutavunikiye ubusa. ngo rero yikure mu zo ngura niba ushaka kuyirya. gusa umuryango wanjye wonyine twarya iriya hene tukayimara koko firi? none uragira ngo mbigenze gute? nyishyure se kandi ntari buyitware? umva ko twabigenza ndayibaga sigarane uruhande rumwe rwo kurya n'umuryango wanjye nawe utwara urundi. ntabwo ibyo nabyemera rwose. gusa twazigabana gute ngo tumenye ko ntawe uhenze undi? mfati ntufite umunzani se? urahuzana tuzipime noneho tunganye ibiro tugende tugabanyamo kabiri nyine tunganye ibiro. none se ko inyama zitanganya ubwiza ushatse kumperereza ku magufwa gusaba ukitwarira amaroti? turazishyira noneho ujye utora inyama imwe nanjye ntora indi, ugaruke utora indi nanjye ntora indi, gutyo gutyo ku buryo tugabana tukaringaniza. kareka ibyo se nabyemera busho. kubera iki? ugenda guha amafaranga y'ihene zawe zose niba ushaka inyama uzaze kuzigura muri busheri nk'abandi. ariko firi
ubu nzaze kugura inyama iwawe rwose zene niyororeye ku giciro cyo hejuru koko. none tubigenze gute ko nanjye ibyo byo kugura igipande ntabyemera? Nta cyaretse umuryango wanjye firi, niba ubyanze rwose ugura izindi kiriya gisekuru mu kiyorere, nibyo ushaka tuzakirya icyumweru cyose. ubwo 40,000 twari twabariye kiriya gisekuru murabyirengeshwe busho. ngire nti ngo ugiye kukirya ngo wowe n'umuryango wawe? cyagenze gute? yewe nta kintu nsanga arayifite ariko yaratangiye kuyinywaho. ati numvise uko inurira sinayigurisha. namaze kumuhereza amafaranga urumva. muganga Devota baratubonye aza kudutonganya. abatunganya se kuko mwakoze iki? erega iriya shisha kibondo ntabwo baba bemerewe kuyigurisha Kareme. urumva rero yatonganyaga mukobwa jana amubaza niba atazi impamvu baba bayimuhaye. ariko ibyo wowe ntacyo byakorera abagabo bagomba gutonganya ugurisha ifu yagenewe umwana ufite ikibazo cy'imirire mibi. natwe abayigura rero ngo tuba turi abafatanyacyaha bo kugwingiza uwo mwana wagenewe iriya fu ngo agire imikurire mibi. ko no gukabye ubwo rero wahise ugira ubwoba ureka kuyigura ngo nuko Devota avuze ngo uri umufatanyacyaha. ko yabivugaga narakaye Kareme kandi Devota ndamuzi ntajya arakara. yahise ambwira ngo nimusubize ifu ye nawe ansubize amafaranga yanjye ngo njye kugura ibindi biribwa mu isoko byo guha umwana. murongera muraguranura. none se ubwo twari gusuzugura muganga Kareme? mwamwubashye murakabye ubanza hariho ukimufata nka nyokobusha. rwose mukobwa jana namusubije ifu ye nanjye njya kugura ibiryo bisanzwe mu isoko nk'uko muganga yari amaze kungira inama. ariko nyine nari nibagiwe ko nyogokuru yampamagaye Kareme. ahatikiza nyine yambazaga aho gahunda tuyigeze ngo yamaze no gutumira abantu da. imwe yo kujya iwanyu gusaba se? yego kimwe no gusezerana mu murenge Kareme. none se nzabikubwiza iki koko Nori? sinakubwiye ko ibyo kujya kugusaba rwose ntabijyamo tukirebana y'ingwe na mama. nese ubwo tubigenze gute ko nyogokuru abinyishyuza cyane Kareme? uzasaba imbabazi mama mubanze mwiyunge twongere tubane neza nka mbere. nintazimusabaze. izi mpaka za Honorine na Karemera zizakemuka zite ko bose bakomeje gutsimbarara? ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha. barakoze bagenzi bacu rero bo mu ikinamico urunana ni nabo bari kudusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4. gusa wamenya ko polisi muri Kenya yarashe ibyuka biryana mu maso ndetse n'amasasu ya kawucu mu gutatanya amatsinda y'abantu bigaragambirizaga mu mujyi i Nairobi. mu Burundi ho urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Guillaume Bunyoni akomeza gufungwa ubuzima bwe bwose kubera ibyaha yahamijwe birimo ndetse no guhungabanya umutekano. iyo nongerewe igihano kuko yaciwe ihazabu ya miliyari zirenga 22 z'amafaranga y'u Burundi. naho ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa n'ubuhinzi ku isi ryavuze ko abaturage barenga 1/2 muri Sudani bugarijwe n'ibura ry'ibiryo rikabije cyane mu gihe cy'amezi 3 ari imbere. ibi biganiro ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo bikugireho mu majwi ameze neza. byabowe na Jacques Niyitegeka. Ndi Prudence Nyumva. usubire ugubwe neza ku mugoroba kandi wumva ibiganiro bya BBC kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. ujye mwishakira wandike BBC Gahuza. Ndi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango.